Ita, isagot mi kadakot istorya ana pauluan. Ni Tanya! Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Asino tinagkunakan ka nga umay naksarungkaran? Elton? Kayat kalay nga sarungkaran, Tanya. Ngamin, agayatakkan ka. Anya? Pumanokan? Saan ka akayat? Diyak kayat tikaskan ka ti panagropro pa na. Bakas! Anya? Unay kamutan. Nauyaw kagayam. Pumanaw kan! Tadyak kayat tikaskan ka! Basted kan! Bakas! Kitaan nyo ni Elton kakadwa. Agsang sangit. Binastad ni Tanya abalasang. Wengerod! Uray titay maawatan ti bagbagana. Tamaawatan tayo mo't abinastad ni Tanya. Iso nga agsang sangit. Apay ani Tanya pay lang amin ti araman na. Kat na uyong dayjay abalasang. Wengerod di man lang makakita iti sabali a babae. Uray laad. Basta napintas ti ugali na. Naglambas sa Chikarayan. Ha? Ni papananan ngay! Ang turong ijay karayan. Ang mga numapan aglamusan. Kaputan na bastard. Koton! Sika tinagsao? Elton! Inkasurutan ijay karayan! Amangan numapan aglemas! Anya? Inkayon kamakaman nyo! Ay, sige. Kamatak! Ay, Ilton Baro. Dakas ti aglemes. Basol dayta. Sino ka di tinagkunakada kayo ngaglamusak? Dagiti koton. Anya? Unada kamakamen ka. Tamangan kanuno aglemes ka. Ha? Apay ka di. Anya ti parikot mo. Mabasak iti rupa madakkel ti parikot mo Ni Tanya. Binastad na, tata. Iswa kayat mo ti aglemes? Ha? Uwan, tata. Ay, Awanin ti sirsirbit ti biyag ko. ay dakes dayta. Nagadwa babae dita. Saan laeng anitan niya? Iso tay ayatek, tata. Umay kakit din. Tay tulod ka ni Jebalayo. Ay, maditi aglemes. Haha, nagadupay ti kilaban na kanem. Naimas pay lang ti inapoy Ilton. Tata. Ay basol ti aglemes kunak manen. Agbasol kay ti Diyos. Anang parswa, iti langit, kendaga. Bayam tatulungan ka nga agarem. Anya? Wan, ha, tulungan ka nga agarem. Iswa di ka agliday. Hoy! Agropro pa abakas! Imbagakmat kan ka adikan agsob-sobli dito'y balay! Ngam apay nga da ka manan! Kung amin, Tanya, talagang amin nga'y ayatan ka. Hoy! Agraraman ka talaga! Diyak kayat ti agropro pa abakas! Ha? Iso apo manokan! Ala! Agawid kan! Tadi ka manaktak! Nagsakit matanti pa nagsasawam, Tanya. Inkan aglemes ijay na unag akarayan! Gaputa oray agan ano ka! Saan ka akayat? Talaga anang galas! Di pa nagsasauday jay atanya apong bubod! Kunamlano asino anapintas! Kastagayam tinangagyo apa nagsasauna ka ni Elton. Agrup-rupa ka no abakas ni Elton. Anyamatan ti pa nagsasauna? Talaga nang nagmiti pa nagsasauna. Apong bubod.
Anya ti kayat yu asawan koton. Ikan mi iti pagnakman na, apong bobod. Ay, bayan nyo tabagbagaak. Sige, ngam na dinadanggan ti pamagbagayo. Aggunay kamin ako ton. Kat ikan mi iti pagnakman na. Sige, panawan kayo pa'y dita sa nga ti kayo nga ayan nyo. Tainak dita balay datan niya, tabagbagaak. Anya ti kadam ditoy, si kaduduogan alakay. Umay ka man palagi pan. Ading. Ading ko nam kanya. Na, takas tauna ti katawa na. Hoy! Duduogan abakas! Agbain ka kumamit ah! Ading ko nam kanya. Idin to ta duduogan kan. Anya? Anya ti ibagam? Ibagamon ta pumanaw kan. Maditi o galim. Nauyaw ka. Napintas ka nga agpaiso. Ang nagdakas mo ti o galim. Agbalbaliw kan. Sakbay ama didigra ka. Anya? Hoy! Duduogan abakas! Pumanaw kan! Disturbo ka na ang. Agbalbaliw kan iti kasta nga o galim. Naglaing ka mang pasakit iti padama parswa. Agpaisaw matibag-bagak ah! Uy, uyawan pa'y ni Ilton nga gar-aram ken ka. Iso akitaam ah. Dandani naglemes ije karayan. Anya? Di pa'y langarod na pan naglemas. Agbalbaliw kan. Sakbay adumtang tididigrakan ka. Gapo iti kasta nga o galim. Nauyaw ka. Gapo ta napintas ka. Ken naglaing ka mang pasakit iti padam a tao. Awan bibiyang ko iti bagbagam balla alakay. Ay, Ala, agsublikan iti naggapam mo unag ti daga. Pweh, agat daga. Bakas. ay, anya? Siya? Agat daga? Wan mat. Ala, pumanaw kan. Ang mga nasabwagak pa'y tarupam iti napudot adanom. Dodogan. Naskan nga ron amay kan iti pagnakman na tapno agbalbaliw. Anya nga iti aramiden nyo? Iti pagnakman na ikan mi iti mapa jarupa na. Mapa? Kagatan mi jarupa na anapintas. Nukasta nakaturok. Kat agbalinton apiglat. Ha? Apong bobot. Idaulwag dagiti kakatuwag ako ton. Ato kamin to amang serak iti balay ni Tanya. Ay, saan? Ikan tayo pa iti gundaway ngagbalbaliw. Diyo dangran. Tanya, umayak ko masumarong karking ka? Pumanaw kan. Gapot agropro pa ka abakas. Anya? Jak kaya ti agropro pa abakas. Agraraman ka pa'y amaysa. Sa anak mo't abakis Tanya. Laad ka. Awan bain mo ang mangaram kanyak. Idinto ta nakapimpintasak. Ala, pumanaw kan. Kwa, Tanya. Sa anak maoma amang sarong karking ka. Ngamin, napudnoak iti tarigagay ko kin ka. Anya? Sika ti agaram kanya? Agropro pa ka abakas? Bakas! Anya mo't tinday ta pa nagsasaom, Tanya. Makapasaer. Un, bakas. Kasta ti ibagbaga ni Tanya. Laad ka na, dagiti agar-aram kan ko na. Agropro pa abakas. Kasla oyawan na kamin abakas. Iti dayta apa nagsasaona. Talaga mat. No pa'y kasta. Bayan nyo latan, taano sa kabagbagaan. Sige, bagbagaam apong bobod. Taamangan nujak makapagtepal. Ket puorak tibalay na. Anya,
Ay, sana? Maditi kasta bakes. No saan nga agbaliw dayta atanya. Ipaypaysok ti imbagak. Ay, bayam tay nak manen bagbagaan. Tabareng agbalbaliwen. Naimbag nga oras mo, Tanya. Saan naimbag kanyak ti oras ko? No, da makitkitak abakos. Na, apay, uyawam ti bakes? 1. Karuprupam ti bakes. Na, Isa pumanaw kan. Ta saan ka ama ikari ama kisarita kanyak? gaputa na pintas ka? Talaga man. Dagitikas kan ka abakos. Ijay bakir ti ayan na. Talaga ka di kasta ti panagsasaom. Ay, dakes ti kasta. Makapasair ka. Sa irem tirik na ti pada matao. Ken sa irem payagraman dagiti bakes. Anya? Amom ka di adeng-denggen dagiti bakes ti panagsasaom. Ha? Tangadem day ta kayo. Oh, day ni bakes. Oh, deng-denggen na ti saritaan ta. Oh, Oh, makitam. Karuprupam dayjay abakes. Ala, kumalay at kamutan iti day taa kayo. Tadita, ti pakaibagayam. Bakes. na? Ay, baliwam ti madya panagsasaom. Tama di ti kasta tanya. Amangan no madosa kay ti kasta nga ugalim. Taasino ti mangdo sa kanya? Day taa bakas? Paltugak tupay. Anya? Ala, pumanaw kan duduogan abakas. Kat ayabam day jay abakas. Ta pumanaw kayon. Saan kayo ang maikari ditoy? Hay! Disturbo kayo laang itibiyag ko! Nakasta nga ron. Inton rabi Sirkan mi ti balay ni Tanya. Saanan? Puoran milangan ti balay na. Ay, madiday ta ah. Sirkan mi ti balay na. Katadaalan mi dagiti alikaman na. Kastalangan ti aramiden nyo. Basta diyo patpatayan. Tadakes day ta. Ikanyo lang iti pagnakman na tapno agbalbaliwan. Sige, oray da kami abakas. Tumulong kami met kada kayo, koton. Angem palagipan kayo ah. Saan nyo apat patayan? Dadaalan nyo lang ti alikaman na. Iti kasta, makaamiris. Amin nga alikaman ni Tanya. Kagat-kagatan tayo. Agraman dagiti nagpipintas abado na. Amin ang makita tayo tito'y balay na. Dadaalan tayo. Basta jaramitan tayo. Sige, brokyan tayon. Da kayo akakadwak abakas. Amin amula ni Tanya. Dadaalan tayo. Bagit imula na iti bangkag na. Agraman iti likodan ti balay na. Dadaalan tayo. Basta jaramitan tayo. Ay na, naimasak tinaturog ah. Ay, agsapagaya man. Bumangon nak, tayo nakagluto. Kalpasan na, rumarakton. Inak ijay ili, tayo nakgumatang iti pagpapintas ko. Ay na, nagmayat ti kastoy abiyag ko. Siyak ti kapintasan dito'y lugar mi. Ay, inak man kit di ijay. Anya ti? Anya ti napasamak dito'y balay ko? Ti ulos ko! Abot-abot mo
Nadadaal damatan! Abot-abot damat! Apay ngay! Apay akastoy! Amin agamit ko kat nadadaal! Agraman dagiti gamit ko dito kusina! Amin amakan dito kusina! Nadadaal dan! Abot-abot dan! Apay akastoy! Agaman dagiti mulak iti likodan ti balay ko. Anya tinapasama. Napuros dagiti natang. Ken naparot-parot da amin. Apay ngay. Anya tinapasama. Agyaman na tanaira na alumabas ka, tata. Agdamag ak kumakan ka. Apay? Anya ti damagam. Kan kunak man o di mo kayat ti makisarita iti kas kanya alaat. Kuang amin. Malagip ko jay kunam adidigra asumangbay kanya. No jak agbalbaliw. Ha? Amin nga alikaman dito'y balay. Nadadaulan. Agraman dagiti kawas ko. Amin agamit ko kat nadadaal. Asino ti akin gapuanan iti daytoy. Ay, jak amo Hangam ti amok. Ada engkantada mang bambantay kan ka. Ti engkantada ti kinapintas. Amangan no kayat nakalaeng apagbalbaliwan iti dakes nga ugalim. Anya? Iso nga agbalbaliw ka ngaminan. Agyaman kakit di. Tasaan aday tarupam tinadadael. No diket dagiti na materyalan labanag nga daken ka. Iso nga agbalbaliw kan, tanya. Rumba nga nasaya at kumatipan nakisaritam iti padam a tao. Baliwam ti dakes nga ugalim. Amumet dagiti madi nga ugalim. Ket iso ti baliwam. No addaan ka iti nasaya at apanagpuspuso. Ay, sigurado! Naragsakan to! Manumot ten abulan ajak nakit-kita jay lakay asumarsarong karkanyak. Ni Apong Bubod. Kaya't ko kumakasarsarita. Sayang. Di na makita ti panagbalbaliw ko. Tanya? Umay ka ni bunga ti papaya amulak. Naluom ka na samit day ta. Ha? Ala, Elton. Nagdadakkel mo't dagitan a papaya. Kukwak amin dagita? Uwintan niya. Paragan ka. Tauray sa anak ang maikari iti ayat mo. Basta, agpagayam talat ta kumaa. Uwin, Elton. Agpagayam ta Agyamanaken ka Takayat nakapagayam. Itilikodan ti madi nga ugalik idi. Sa nabalitan niya, nagbalbaliw ka maten. Uwan, talaga nagbalbaliwak, Elton. Kat husto ti ko na ni Apong Bubod. Naragsakak no nasaya at ti panagpuspuso. Itan gagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortal Ahiro. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong